lempande lefuneka uthole le ejulile engaphansi uma uwumuntu wamathenda uwumuntu osomabhizinisi khuluma ngomuntu osomabhizinisi la othi mina cha ngifuna ukujula ngempela but ma uzosikha lesi sihlahla funeka usikhe uthola impande le engaphansi ijulile ke lempande ize nomuntu ongale seyihlephulile uyithathe le mpande le uyixebule kanje uyixebule yabo njengoba ngiyixebule bese uyayiqoba bese uyahamba ilanga maliphuma makuphuma ilanga liphuma ilanga ngasikhathi liphuma lingakoshisi uyahamba ubheke ngasempumalanga ufuna isiduli ne thatha isiduli uthathe imali e1 rand no10 rand ufike esidulini uguqe khona uphethe u5 liter wakho walomuthi usuphekile usuntukuntuku ufike lapha ubeke le mali ubese uyaphuza lo muthi uphuze lo muthi uphuze ugcwalisise ubese uyakhuluma ini umuthi ususesiswini bese uyasuka lapho uyaphalaza mawuphalaza ukhuluma into eyodwa ukuthi njengoba lela langa liphuma isiduli sisazohlangana akuthi kuhlangana lesiduli ilanga liphuma insuku zonke izinto zami mazihlangane zinganakali impilo yami yonke emveni kwaloko bese uyaphalaza mawuqeda kuphalaza uzuphuza ngophuzo wakho mawuqeda kuphalaza uyaxabalaza kanje phezulu kwesiduli ubheke kuphi empumalanga thathe lo muthi lo owafosele khumula ubenqunu ugeze lapha esidulini usuke uyocela izinto ezinhle ezizokwazi ukuthi zikuphumelelise sikwazi ukuthi zikujulise makuukuthi udinga imali ukhuluma ngemali ngikhuluma la ngomuntu osuke enza ibusiness umuntu osuke esebenza into ezomfakela imali ne kodwa ke lempande awuyisebenzisi yodwa uyisebenzisa nezinye impande ayithaka ezu2 kuphela ne uyithake uphalaza even uthi uphalaza ngayo yodwa iyakwazi ukuthi kudlalele umdlalo ngoba sisuke sidlalisa impande ukuthi abantu bakwazi ukubaphila siyabonga makube kuhle makube mhlophe makhaya